lama mahungu ya Xitsonga eka SABC hi haxa thwi kusuka eStudio 12 eAuckland Park eJoni. Sentenced to life imprisonment. Phethe Simiyawo loyi anga pfinya no dlaya xin'wana xa le Soweto Amantle Samane a gweviwa vutomi hinkwabyo tlhantlha kambirhi ekhotsweni. Masipala wa Joni wu pfula hi vuntshwa xitarata xa Lillian Ngoyi khale ka Bridge Street kambe mimovha na vanhu a va pfumeleriwi ku xitirhisa. Kasi ka mitlangu Bafana va sungula camp yo lulamisela mitlangu ya World Cup qualifiers. Aka hina inkarhi nakambe tlhela hlangana ka mahungu ya Xitsonga ya SABC hi haxa ka SABC 2 ni le ka channel ya mahungu ya SABC leyi aye eka vahaxi bya DTT. Riperile mani wa xin'wana xa ntsevu malembe Amantle Samane lexi nga pfinyiwa no dlawa eSoweto wa lava ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini mudlayi Phethe Simiyawo a hlawule n'wana wa yena ku n'wi endla nsele. Simiyawo wo huma eMozambique u gweviwe swigwevo swimbirhi swa vutomi hinkwabyo ekhotsweni hi khoto le henhla eJoni. U pfinye no dlaya xin'wana Amantle emkhukhwini wa yena wa le Orlando East eSoweto lembe leri nga hela. Phethe Simiyawo u langutele ku tshama malembe yo tala ekhotsweni. Mahluri William Karem a karhile no sola swiendlo swa wanuna le tikweni ra le Mozambique lo a n'wi gweva vutomi hinkwabyo kambirhi hi sweswo swo pfinya no dlaya. U tlhela a n'wi gweva malembe yambirhi eka nandzu wo tlhakisa ni yan'wana yambirhi yo va laha tikweni swi nga ri enawini. Our society is further sick and tired of the alarming frequency of the rape of children. The accused is clearly a danger to society. Amantle Samane a ri na ntsevu wa malembe loko Simiyawo a n'wi pfinya no n'wi dlaya. Because ne ke batla tseba hore why a yentse o pushitswe teng because a ona motho nje o feletseng o tla etsa ntho ele a yentse. Inside ka question mark le no akusothola closure even though athothi bamfile a life sentence say too but akusothola closure sharp because ke ne ke batla tseba hore why a yentse ntho ele una fila jwang hana a yetsa. Ntsumbu wa xin'wana wu kumeke emkhukhwini wa Simiyawo eOrlando East. She was still young, looking forward for Kula Kwake and everything, but Sarah decided to cut life yake short. But this, I'm hoping Uguti, it will send a message to the perpetrators Uguti Kwanele. Vachuchisi va ri xigwevo lexi mudlayi a nga xi kuma xi fanerile ku ya hi milandzu leyi a nga yi endla. So as the NPA, we welcome the sentence and we hope that it will serve as a deterrent to like-minded individuals. Kasi hi le tlhelo magwete yako va ri xiboho xa khoto a va xi languterile. Before the sentence proceedings, I managed to talk to him and he seemed to understand as to and expect the sentence that he was going to get. Mana wa Samane u tshemba ku n'wana wako wo hetelela se u ta etlela hi kurhula leswi ku nga endliwa vululami. Muhehliwa wa vumune eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa Mthokoziseni Maphisa u ta swi tiva mundzuku loko milandzu ehenhla ka yena yi ta herisiwa kumbe Gqweta ra Maphisa Advocate Zithulele Nxumalo u endle xikombelo xa leswaku milandzu yi herisiwa ehenhla ka muhehliwa. Advocate Nxumalo u ri ku hava vumbhoni byo khomeka byo komba leswaku Maphisa wa khumbeka ka ku dlawa ka n'wampala wa Bafana hi 2014. Eka xikombelo xa yena Advocate Nxumalo u byele khoto le henhla ePitori leswaku vumbhoni bya mbhoni ya vachuchisi phorisa Sizwe Zungu lebyi hehlaka leswaku Maphisa a ri kona loko Meyiwa a dlawa bya kanakanisa. U ri ku hava yin'wana mbhoni leyi nga tisa vumbhoni bya Zungu. Hi le tlhelo vachuchisi va kaneta xikombelo xa Maphisa. Vachuchisi va ri xitatimende xa muhehliwa wa vumbirhi Bongani Ntanzi xa enetisa. Loko a ku khomiwa Ntanzi u vula ku ve a vuye a hlambuluka a pfumela leswaku hinkwavo va ri ntlhanu katsa na hi Maphisa va ve na xiave ka ku dlawa ka Senzo Meyiwa. Loko khoto le henhla ePitori mundzuku ehansi ka muavanyisi Rata Mokgwatleng yo pfumela xikombelo xa Maphisa kona milandzu yo dlaya Meyiwa ehenhla ka yena ntsena yi ta herisiwa kambe loko khoto yo bakanya xikombelo lexi ntengo wu ta mahlweni laha magqweta vahehliwa va languteriweke ku vitana mbhoni yo sungula. Meyara wa Joni Dada Murero u ri xitarata xa Lillian Ngoyi ku nga khale ka Bridge Street xi ta tirhisiwa ntsena vhiki leri taka.
namuntlha ku le na ntirho wo pfula xiphemu xo sungula xa xitarata. Xitarata xi ve xi pfariwe malembe mambirhi lama nga hundza endzhaku ka mhangu ya mbhuluko wa gas. Murero a tshembise leswaku ntirho aka xitarata hi vuntshwa wu ta va wu herile emalini ya n'hweti leyi nga hela, kambe sweswi vafambi hi milenge na timovha a va pfumeleriwangi ku tirhisa xitarata lexiya. Vachayeri na vafambi hi milenge va languteriwe ku sungula ku tirhisa xitarata xa Lillian Ngoyi wa Vuntlhanu vhiki leri taka. Van'wana va vakhandziyi va tshemba leswaku ku pfuriwa ka xitarata swi ta olovisa nkhuluko wa mimovha endzeni ka doroba. Thole nje kuyisiphithiphithi bekuba inkinga ngempela. Uzugcina nabantu bamateksi banehlise kwendaweni ezikude nala kumele nehle khona abantshela ukuthi angeke bakhona ukuthi banihambise. I'm very much happy when I see that the road is going to be working again and we'll be able to drive through this path. Xitarata xi ve xi pfariwa endzhaku ka mbhuluko lowu nga va kona hi 2023. Sweswi ku tirhisiwa switina kumbe paving ku nga ri xikontiri. There is no compromise at all in terms of its strength and durability. In fact, if you look at the interlock block pavers, are much thicker compared to the asphalt. They are 80 millimeters in thickness. The asphalt is normally around 30-40 millimeters, the standard on average, the thickness. So it therefore shows that the interlock block pavers are much more durable and of higher strength, and also in terms of the flexibility of the road are more flexible compared to asphalt. Masipala wa Joni wu ri ntirho wo aka xitarata hi vuntshwa a wu si hela ngopfungopfu ematlhelo laha vanhu va fambaka kona hi milenge. Meyara wa Joni a tshembise leswaku ntirho wo aka xitarata wu ta va wu herile hi nkarhi lowu. It's just small issues that the contractors are completing, the sidewalks and everything. The project is done. The road is ready. I mean, you saw the cars are ready to move up and down. It's just finalizing the sidewalks. Once you have done that, that's why I'm saying smaller issues by the 12th, it will be fully used by motorists and pedestrians alike. So it should be a proper. So it's not a delay now. We wanted to launch it on the 1st. Vandla ra DA ri vula leswaku meyara a nga byelangi vaaki ntiyiso. DA va tlhela va lava leswaku thendara yo aka xitarata hi vuntshwa yi lavisisiwa. Masipala wa Polokwane wu ri ku hlwela ku heta ntirho wo aka rivala ra mitlangu ra ntlangu wa softball swi vangiwa hi ku tlakuka ka tihakelo ta nhundzu yo aka. Meyara wa Polokwane John Mphe u ri ka ha laveka kwalomu ka 200 miliyoni wa tirhandi yo hetisa ntirho wo aka. Ku akiwa ka rivala ra mitlangu ra ntlangu wa softball ya matiko ya misava ePolokwane swi kunguhatiwe hi 2018. Xikongomelo i koka rinoko ra mphikizano leyikulu ya softball laha misaveni ku va yi tlangeriwa exifundzeninkulu na nhluvukiso wa doroba ra Polokwane. Masipala u tshemba leswaku migingiriko ya rivala yi ta tlakusa na bindzu ra swa vupfhumba. Ku ya hi masipala ntirho lowu a wu jiyele endleleni hikuva mukontiraka a tshike empfhukeni hikwalaho ka swiphiqo swa timali. From the initiation level, I believe that this project would have been planned better and the truth been told. This kind of facilities will not cost 57 million, and that is the truth. And if you also consider the fact that steel, which is very much an integral part of the major material in the construction world, is now being imported. Some of the things that you need, you will not get within the domestic market. There was even the reduction of the scope from 5 possible grounds to 3. And some of the things you cannot reduce. I mean, you cannot reduce. If you reduce steel, and what actually have even happened, a reduction of some of the key materials, which poses a threat on the actual quality in terms of the construction of this state-of-the-art stadium. Meyara u ri masipala u thole mukontiraka wuntshwa loyi a nga ta sungula ntirho ku nga ri khale. Vaaki va ri ku va xitediyamu xi tshikiwe empfhukeni swi va siye na swivutiso swo kala tinhlamulo. We are surprised that the stadium is still incomplete even today. They always come to the site and dig, but we cannot see what they are doing. Swa ha ri tano, Mpe u engetele hi ku vula leswaku va hetise na tin'wana tiprojeke leti a ti yime empfhukeni ehansi ka masipala wa vona. Maphorisa ya Hawks eLimpopo
va ri va le ku dzikeni hi vulavisisi mayelana na vukungundzwana eka timasipala to hambanahambana ta xifundzankulu. Timasipala leti khumbekaka ti katsa timasipala ta Polokwane na Mokgalakwena, laha ku hehliwaka leswaku tithendara ti nyikiwa vanhu vo karhi lava hakelaka vafambisi va timasipala mali ya coco. Hawks va ri ku nga ha khomiwa vanhu ku nga ri khale. Va ri laha va nga fika kona sweswi hi vulavisisi vo lo yimela ntsena ku kombiwa ndlela hi hofisi ya vuchuchisi NPA. Pimani Baloyi. Vaaki va masipala wa Polokwane va vilerisiwa hikuva projeke leyi durheke mabiliyoni ya tirhandi yo aka ndhawu yo basisa mati yi nga fikeki emakumu, kasi projeke yo aka mugarho wo susa mati ya mpfula emugangeni wa le gae la vathu nakona Polokwane yi na malembe ya mbirhi ri siye goji exikarhi ka mimiti. ene nto e sepediša le train le storage, so bana ba kotsing because bana ba ka no wela ka nako engwe le engwe. Kasi vaaki va masipala wa Mogalakwena na vona va vilerisiwa hikuva projeke yo aka rivala leri ra mitlangu emugangeni wa Muxati yo ka yi nga fikeki emakumu. Tlhandla kambirhi projeke yo yisa mati leyi akiweke emugangeni wa Malapile na yona a yi le ku fikeni emakumu. Ra bona ri metsi ri ka se anwe masipala rina o duontsha tšhelete sa bona ko ntšha tšhelete ba ije ru ska tse re fella ka le ana jwale metsi ona ha re tshepo ru tloanwa. Meyarankulu wa doroba ra Polokwane John Mpe u ri va le ka mbulavurisano na ndzawulo ya timali ku va va engeteleriwa mali yo hetisa projeke ya nkululo loko vatirhi va masipala va ri ku hetiseni ka projeke ya le gae la vathu. Mpe u vula leswaku masipala wu tirhisana na maphorisa ku herisa vukungundzwana. There are quite a number of contractors that we had to terminate. We had to part ways with, some of which are subjected to litigations and other things that we're dealing with as a municipality. There's quite a number of investigations that we have undertaken, forensic investigations. Hi hala tlhelo meyara wa Mogalakwena u ri va le ku tirhisaneni na swiyenge swa maphorisa ku lavisisa vukungundzwana eka projeke ya mati hi le ka Malapile xikan'we na ku akiwa ka rivala ra mitlangu ri le Muxate. At the moment the matter is in court necessarily because as the municipality we must recover all that money that was spent irregularly from the service providers. Xiyenge xa ti-Hawks xi vula leswaku vulavisisi eka swihehlo swa vukungundzwana eka mimasipala yo hambanahambana laha Limpopo byi le ku yeni emahlweni. Maybe or may see arrest, and then I can also promise that if we can in our investigation we detect that there are some of the equipment or properties that have been purchased through those money from corruption activities, we are going to assist them and they will forfeit to the state. Mimasipala havumbirhi yi kombise matirhelo yo antswa eka xiviko xa muhleri wa tinkota xa lembe leri nga hundza. Pimani Baloyi wa Mangu ya SABC ePolokwane. Loko hi ya mavhengeleni vaaki va le Ventersdorp va ri a va swi lavi swibokisana kumbe timetara tintshwa ta gezi lero xava tiyuniti kunene. Tshama na yena. Malangute mahungu ya SABC kasi ku tlhela languta hungu leri nga rhanga mani wa xinhwanyatana xa ntsevu wa malembe Amantle Samana lexi nga pfinyiwa no dlawa eSoweto wa ha lava ku tiva leswaku kwalaho ka yini mudlayi loyi Phethe Simyawo a hlawule n'wana wa yena ntsena ku n'wi endla nsele. Simyawo huma eMozambique u gove vutomi hinkwabyo ekhotsweni tlhandla kambirhi hi khoto le henhla eJoni. Simyawo u pfinyi no dlaya xinhwanyatana Amantle emkhukhuni wa yena wa le Orlando East eSoweto lembe leri nga hela. Vanhu vambirhi lava va ri tlhelo ka patu va baleseriwe va lova eka mhangu yo phanga movha wo tleketla mali eBoksburg evuxeni bya Joni. Maphorisa va ri movha wo tleketla mali wu ve wu tlumbiwa hi Mercedes-Benz ya silver kutani wu ya ehenhla wu ya wela ehenhla ka thekisi leri a rhwale nkombo wa vanhu. Ntlhanu wa vakhandziyi va thekisi va vavisekile. Ntlawa wa tinsulavoya wu vuye wu bulisa movha wo tleketla mali hi bomb laha va nga teka mali ya ntsengo lowu nga tivekiki va baleka.
ku ve na ku balekiselana exikarhi ka tinsulavoya na varenzi va movha wo tleketla mali lava nharhu kumbe vanhu vambirhi lava a vo ti fambela ntsena va nga kumeka va baleseriwile na vona. Holobye wa vurimi John Steenhuisen u ri va vilela hi swiviko swo tleketliwa ka tihomu leti nga na swindomundomu. Steenhuisen u ri ku na swipimelo leswi faneleke ku landzeleriwa eka vutleketli bya swifuwo swa muxaka lowu. Ntungu lowu wu le Gauteng, Mpumalanga, Free State na le KwaZulu-Natal. Hambiswiritano u ri ku fikela sweswi mfumo wu kote ku lawula ntungu lowu exifundzeninkulu xa Eastern Cape. Holobye Steenhuisen a vulavula na vatekomahungu ePalamende. Mhaka ya vuvabyi bya swindomundomu eka tihomu a hi xiphiqo lexi nga langutana na vafuwi ntsena. Mfumo na wona wa vilela hi ntungu lowu. The foot and mouth disease outbreaks remain a serious concern with far-reaching consequences for government, for the industry, and most critically farmers who are affected by not only the disease but the measures that we have to put in place to control it. Steenhuisen u tlhela vula leswaku mfumo u le ku tirheni hi matimba ku pfuna vafuwi ku vona leswaku mavabyi lawa ya papalatiwa, kambe u vulerisiwa hi lava nga landzeleki swipimelo leswi nga vekiwa. There are far too many reports of farmers moving cattle showing clinical signs of disease, or just simply treating them privately and not reporting them. This is deeply concerning to us and is highly irresponsible. Ndzawulo yi simeke xipano lexi nga ni vatirhi va mfumo ni swiyenge leswi khumbekaka. Government and the department, the ministry, will be represented by Dr. Emily Mogajani, who is the Chief Director, Biosecurity Coordination, Dr. Modasani, Chief Director, Animal Health and Production, Dr. Nomsa Mnisi, the Director of Biosecurity Support Services. Steenhuisen u vula leswaku a nga tshembi leswaku mavabyi lawa a ya ha lawuleki. Van'wana va vaaki va le Ventersdorp eka masipala wa JB Max eNorthwest va ri va nge pfumeli ku va masipala wu ya mahlweni hoxa swibokisana swintshwa swa gezi. Masipala wu sungula ku hoxa swibokisana leswa prepaid kambe kumbe swo xava gezi ti-units. Hambiswiritano vaaki va ri vo a va byeriwanga nchumu hi masipala mayelana na timitara letintshwa. Vamasipala wa JB Max va ri va karhi ku fika emakumu na makungu yo hlengeleta tihakelo ta masipala eka vatshami va le Ventersdorp. Masipala wu kolotiwa ku tlula 1.5 wa tibiliyoni ta tirhandi hi vatshami va le ka masipala hi vukorhokeri lebyi katsaka mati na gezi. Ku ya hi masipala vaaki vo tala eVentersdorp va hakeli gezi. Vatshami van'wana a va yimi na yona mhaka ya swibokisana swa prepaid leswi va ngheniseriwaka swona. Va ri masipala wu burisananga na vona ku sungula. As of now, I don't think we would allow them, because of even now, as you see the communities gathered here, we are actually expecting them to be here with us, because of it's us now who are coming back and begging for them to come and formally present this program unto us, so that we may be in a position to can reason with them as to what is our position pertaining the matter. Hambiswiritano masipala wu bakanyele etlhelo mhaka leyi. After we have presented all the officials, myself, and we only got 14 hands of people who wanted to raise clarity. When we were at number 7, finishing number 7, a small group came in and they disrupted the process. So in all the 7 that raised, nobody said they are opposed to this, but they were raising genuine issues like issues of unemployment that actually hinders them to pay for rates and all those things. Un'wana wa vaaki u vilerisiwa hi xibokisana xa prepaid lexi nga nghenisiwa endlwini yakwe. The first day they installed it, per 100 rand, I got 34.3 units. Getting down, down 13th June, it was 24.40. Up to now, it is 14.40. A decrease in units of plus minus 20 units per 100 rand, which is too exorbitant. Mali ya la kaya randi yi tilerile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i 17.58 rand, pondo i 23.80 rand, euro i 20.59 rand.
kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand 22 cents. Minkabelo eka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $3,476 a ounce, platinum i $1,412 a ounce, kasi nxavo wa oil mbese i $68.21 emphongolo. Xipano xa Bafana Bafana xi sungule camp yo lulamisela mitlangu ya World Cup qualifiers. Xipano xi sungula hi ntlangu wa xona na xipano xa tiko ra Lesotho emelena vhiki loko va nga si ya ombana Super Eagles ta Nigeria hi wavumbirhi wa vhiki leri taka. Hi burisana na mutivi wa bolo tlhelo muhaxi wa ta mitlangu ka MLFM Nyiko Sithole ku twa vuhleri bya yena mayelana na mitlangu leyimbirhi ya nkoka swinene. Hi mavonelo ya mina Bafana Bafana va le ka xiyimo xa kahle swinene ku ri va tirha kahle ka mitlangu leyiwani ya Lesotho na Nigeria. Loko mo tsundzuka kahle va tlange na Lesotho va fika va tirha kahle swinene ka ntlangu wa vona na Lesotho va kota ku va va hlula. Sweswi ntlangu wa kona u nga hetelela u va na swivulavula swo tala hi mhaka tivoho mukwena. Mara xipano xa Afrika-Dzonga xi tirhile kahle loko xi tlanga na Lesotho and a swi talangi tiko ra Lesotho ri va kayisa. And manguva lawa na loko va tlanga na Nigeria mi ta tsundzuka ku ri i tiko leri nga tekela swinene Afrika-Dzonga ka mitlangu leya ya Africa Cup of Nations. Nigeria va hetele va hlula hi ti-penalty kambe mi ta swi vona ku tiko ra Afrika-Dzonga ri hetele ri tirha kahle loko va tlanga na Nigeria. Khale ku ri tiko leri a ri hluphekisa swinene Afrika-Dzonga. Se sweswi va ta kwala Afrika-Dzonga na nseketelo lowu Afrika-Dzonga va nga wu kumaka swi nga ha va swa kahle ngopfu sweswo ka Afrika-Dzonga. Sithole u ri mhaka ku va mitlangu wa Bafana Bafana Tebogo Mokoena a tlangile ka ntlangu wun'wana ku ve a hiriseliwe hikwalaho ka ti-yellow card a nga voni ka ha ri mhaka yo karhata. Ku va mhaka leyi ya Tebogo Mokoena yi vonaka ingaku ya ha ri papa leri nge le ku haheni henhla ka Bafana Bafana yi nga va kanganyisa ku lulamisa ka vona. Lexi endlaka swi nga va kanganyisi ngopfu i ku hi minkama yo tala FIFA yi humesa mixupulo ya swipano leswi nga xupuriwa loko ku ve swi onhe swonge. Se va humesini swipano leswi nga xupuriwini mara Afrika-Dzonga ku lo hwi a ku vulavuriwa minchumu. Se swi endla leswaku vo tala laha Afrika-Dzonga va tibyela ku swi tikomba nga ku mhaka leyiwani yi ka va yi fike emakumu swi nga handleka ku nga handleki nchumu hi Bafana Bafana. Mtirhikulori muhaxi wa ta mitlangu ka MLFM Nyiko Sithole khensile vandzawu kasi ndlela leyo emakumu ya mahungu lama hi makhomele wona ka siku ra namuntlha. Tsesi va loyi va landzela na xipiko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda ri perile. Perile a hi leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Hi languta xifundzankulu xa le Mpumalanga ku ya kwele KwaZulu-Natal ku nga languta mpfula leyi nga kona ku ya exifundzenikulu xa le Western Cape nakona ku nga languta mpfula leyi nga kona 60 wa ti-chances. Kasi languta xifundzenikulu xa Gauteng na xifundzankulu xa le Free State kona u nga languta mapapa lama nga va kona. Kasi ku hi languta eka siku ra mundzuku kona nakona u nga languta mapapa lama nga va kona kusuka kwele xifundzenikulu xa Mpumalanga or la yele KwaZulu-Natal. Kasi loko u languta ku nga va na nkungu hikwalaho ka mapapa lama nga ta va ri kona. Kasi languta xifundzankulu xa Limpopo kona xi ta va xi tshamisekile laha ku nga ta va ku ri ku huma nkunga moya lowu nga ta tsutsuma 10%. Kasi loko u languta swilemukiso kusuka eka maxelo u nga languta la Ritswa loko u languta exifundzenikulu xa le Eastern Cape ku ya ka xifundzenikulu xa le Northern Cape. Kasi loko u languta Free State kona ku nga languta laha ku nga ta va ku ri ni moya ku katsa tindhawu ta le Upington. Kasi loko u languta maxelo ya xifundzankulu i rhanga xifundzankulu xa Gauteng u nga langutela maxelo ma kahle swinene. Loko u languta ndhawu ta ku fana na Pitori yi ta vereka 12 ku ya eka 30. Kasi Bronxbridge yi ta vereka 7 ku ya eka 29. Kasi languta Joni yona yi ta vereka 11 ku ya eka 30. Kasi ku yi languta exifundzenikulu xa Limpopo kona u nga langutela maxelo mo saseka. Loko u languta ndhawu ta ku fana na le Giyani ka Siyandani ku ta va ku ri kwalomu ka 11 ku ya ka 29. Thohoyandou yi ta vereka 13 ku ya eka 30. Kasi languta Tzaneen yona yi ta vereka 15 ku ya eka 29. U languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle swinene. Loko u languta Maxixing ta vereka 11 ku ya ka 28. Mbombela yi ta vereka 12 ku ya ka 21. Kasi la Carolina yi ta vereka 8 ku ya ka 29. U languta xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo ma kahle. Loko u languta Vryheid yi ta vereka 10 ku ya eka 33. Ladysmith 8 ku ya eka 32. Kasi loko u languta xifundzenikulu xa le Eastern Cape
u nga langutela maxelo ma kahle lama ta va ka ri kome dyambu Mthatha ta va ri ka 10 ku ya ka 31 Quba yona ta va ri ka 9 ku ya eka 31 kasi languta Willowmoore ta va ri ka 8 ku ya eka 30 languta xifundzankulu xa le Western Cape ku ta va karhi ku nghenela mpfula laha na lahayani loko languta ndhawu ta ku fana ta vo George yi ta va ri ka 10 ku ya ka 26 kasi languta Mosselbaai yona ta va ri ka 12 ku ya ka 25 u languta xifundzankulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo ma kahle swinene Upington ta va ri ka 11 ku ya ka 36 Kurumane ta va ri ka 11 ku ya ka 31 languta xifundzankulu xa Free State u nga langutela maxelo ma kahle languta va ku ri kome dyambu Bothaville ta va ri ka 9 ku ya ka 31 Kroonstad na yona ta va ri ka 9 ku ya eka 31 kasi languta xifundzankulu xa Northwest yona u nga langutela maxelo ma kahle languta va ka ri kome dyambu u languta ndhawu ta ku fana na vo Rustenburg ku yi ta va ri ka lomu ka 10 ku ya eka 31 kasi loko languta ndhawu to fana na Mahikeng yona yi ta va ri ka 12 ku ya eka 31 kasi languta Vryburg yona yi ta va ri ka 10 ku ya eka 32 laha ku ri maxelo ya mikhomelo wa na madyama namuntlha ra perile